Ikong RM Kurba ibede Deputy Commissioner jong Bhoi District menta kasngi kakhat nyo tarik ubenai April ahrajar arpau ilakot kerpang da kajinya kendu ubat kinonglum khubor na Bhoi District ban pensyai pejba ia kejinglong jingman haka district barok kawai. Hakane kejinya kendu Deputy Commissioner ila pensyai pejba bahadu menta kampat don keno ke positive case na kejingpang COVID-19 ya kibriu ki basyong masa hapok kari Bhoi District watla ya kate ke Bethany Hospital bat ya kibriu ki badon ha kate ke hospital lakhang shwa ya karung kami jongki kenang ban pentikna bakan long ke babahan na ke banta jongki bat ya kiwi pat ki pajba ki badon ha ke district hi barok kawai. Deputy Commissioner ila batai ru baya kite ki bodon hangte ki ba kentup ya kinongpang bat ya kinong tre hangte kila don ki bala no senyang ya ka bam kasa kat ke ba ki don kam kat ba kidang don kam bansa hakate ke jaka nakaliang jong Deputy Commissioner ila kenturu ya ki borsenong bakin omkhang ya kinong tre sarkar bakin lech seki kam jongki namar hakabakum kene kapor kitana sarkar baper ki don shibun ki kam ban pendem kenang ba onla ban penbet ya ki jingyarap seki pajba. Hakaju kapor ila kenturu ba omde ban khenben lane nyopo ya kino ki belangat hakane kecimpang COVID-19. Hakane kejinya kendu ubat kinonglum khubor Deputy Commissioner ila penbenaru ba ya kidukan marbam la ailat ban plitang ya kito kidukan ki belajit da kasnong bat la pli nadu menta kasngi ka khatnyo tarik u April ahrajar arpo bat kapor kanlong nadu kapor khandai baje step hadu kapor san baje janmin nakaliang ke district administration jangkar Bhoi district kita kumbi dan orang baru, kita lagi berjenjang dengan resmi, kalau berjenjang resmi, baga district jami kelam nak apa yang kita berjenjang request jom dari pasal jom itu doktor silo, nak yang jami ke dan ke jeng resmi ke bawah syarikat, tambah muda uno, nama kedua jeng pan soto baik bah, kalau ada kumno ban tap kumno ban keiga prosedur mo dia kata minta penni daga jengtho ban share di snong ki bapia ban bagian nongthoh ban ni cuma dalam kumno ka proses dan kumno ban lada leja yang jono keiga kamram ban ide ban keiga ban ide ban tek namba kemudian show mungkin dengan jenjang haga district jomi kata pada ibu aningkong, bat kebaar kalau pada hak bayar day bat kami ka jingpli ya ka snong katam hapo district ni, kemudian teki kadang-kadang ni kami ka curfew balong tan dari relax tangi itu ki dukan ki bala identify dan lagi bala jet tak snong, kami grocery store dan lagi dawai dukan dawai dan lagi dukan di jor ki dukan di do kino bagai snong jet dan play bat dia kata ni la play nado tak resmi kan nyodrik benar besar hajar arko bat kapor kalong nado kendai hado sampai je dan ni kalong kan yai yang bene hado kan declare pada Bhoi kasyong atat kajing ya trilang jong snong nama komentar ni ni snong las nongthoh ya kata social distancing kila yang penting bat kunjuru kila ya corporate lang bat ni kata kalau kebaning kong kebaa kalau ba nakaliang kisnong kide ni kalau ke appeal nakaliang ke district lang ba ngiyo bon bagi complaints bagi nong ki kini ramba snong lagi nong snong kinong kitkam snong ba kimsha iki government servant la dari health ne ki ba regular ko mangiru kimsya ini ban ki berjungi ban mantri ki office ka kani kajing lockdown namta juni ni long essential services lam kami ni ban mantri te lada kami ki ba mantri ban ni kan wanra bon kajing ya ka district nama ba ni ha ban pe ya ka bang kadi ya ka kanai te kini ki aka request ki snong ki snong ha ban pelai di kinong Shong jongki baterai hakini ki office jongi kamtam ye ki badai berhelp namar kini lada kimdan kini ki ba pe ya ga help ki doctor ki help ki staff ne ki doctors ne ki nurse kan nong ke ba nimna ban pendek kam lada jaja ke haka hospital te haba ye de berkata ni dan ruban ong ba kidan nak den jongi ki khon ki ramba ki kena ki belalik
ban shekini ki hospital artili ke betni ha po shalom ke betni ha nong po ni yo I ba ke list jong itu ki ba let hakini ki hospital kala li but kene ka permanra ia ka jing smo ia nam ta gitu ki breu ki ba la lishing da wai nama ha gitu ki hospital kuma pi atep hin ki doctors kum hangi hari Bhoi ki bala le ia ka primary contact ki primary contact mo ni la de le ia ka test ke jong ki but ga one negative report kumala permana chief minister jami de kani ka bamot ba hangi hari Bhoi as of today ngim pat dan kes AA de ni kwa ban on ki nong song ba kadi ko wei ki hospital bahe mo kani ka betni ha po Bhoi like na ka civil hospital jami te kibreo ki munta hamtai ni hap lockdown ni ki hadu khat saus mi ki patient ni ki attendant ki doctor ki nurse tak ki badan hang to hapo ni hospital hadu tugas ni kana ni hap lockdown ni ki te ko wei ka jing sham ka jami ka jing ot jong ki basa ham to ki complain ki amba kibreo ki sang sen करते हैं ki te kata ka penkalong tak jur bahai ka jumnong brio man brio ka jani baro haba ki brio ki lek ban sak sumar ndai ban bagi kemen mo bagi bar pani kwa ji sat ka jing bengin san klein te kala ban long yan no ka ni bar mo na ka course ka por ni shek ya kran ya kan ba kala ban jai no ndal wei ro nangi ka babiang ndal wei ro nangi ubala ban ong bangam nampang lano te isu jaring khat bagi te ki pe badang te ki gade ka por ka jong ki ban desha suma te na kata ki kalija ka karing rekan kerja ni ka jingwan besusi te ngas momen appeal ya ki baro ba kunde ban event ne pe ben ya ki namar ba mo kumungi restan si ohi kuma pietep man nunu ba klem de pom kawai kau mau ni kau but nunu ba numpang show ula ban ben ni kibe kata hi ka message jangan nimla kalang pending mangi ba kam te pin event ya no nimla dia dengan request jod ngani ko pon ba ki pai nak song khang ni ko pon ni de ban dan ga ban sim snowlam ni de ban ni de ban numpet event ya no reng request pi baro ban dan ga sim ka ban yesha pon kan ya ban ko ko ga balan ka ha kan ni ga jing nong kamanta pia corporate pia maintain ya kata social distancing pia psychic pia dajer ho pe ko mangi mentabar kanya na menting ya kane ban habia den mas be kani kanya dai ni ban like na kani ka jingpang tinga kentu babaro kinya semua ban practice be ya kani ka mangile menta ban ni kerman rules shen ba kani kan man biang kan normalcy nimde ban lockdown sa kuni ni kerman ba kan ban biang normalcy andre ni na ban le kata tam la da ni trila mo te dia dulu ngasih kan penting ya ki ba kat ka hukum jangka Ministry of Home Affairs ba ya itu ki nong bala ki bateri kamsis ya kato kamsis pasmi ya ki bateri ki dom ki wa ki kam agriculture ne ki badai kan ni jingri ne nong bala ya ki la sha ba de kresh ki ka si jata kre jongki ha po shnong jongki Mendai ban mi na ko gesnok nomor kadang ni kalau orang hadu lai tarik jongko ya lai tarik umi dia semua bahaba punya buat ini bagi yang terkam lamba jongki dan mandrai yang jumpa penidang lah reduce ya kan ni but kumba pi tipi hadu ni sini ni haban bu yang ni total curfew nama ni hable contact tracing de lada ni nam la ban lockdown hati sini nem la ban shin sample jong baro mo te ha jing la jong ban sarkar kala ai ni lockdown itu ni la ban de contact tracing ni primary contact war khai nanda manta success secondary dala da bor khai ki primary kan ni shwan ban tam ban long jigi kai ni ban yes no tho ban yes ir
Lada ki primary contact dan nega mut primary kamat bagi tu dibayar untuk directly bagi family jam ini doktor ni. Lada kita ki direct contact ki long negative temut minta kamat test ki secondary. Tam lada ki dan ki no ka sign dan nega no ka symptom ko bajing jerho bajing biang play bajing jerho de bajing bandring man sem ti kumi kita ki case kan report but kin one kin sampai lab de badan kau te kata ini ko ban kan susu ya baru pada ha ni district jam